Sisebancane bengina 6 years behlala kagogo wami uma kamama. Sidlala kumnandi, sigcwele ugogo kuyena osinakekelayo, kuyena osiphekelayo, osenzela yonke into. Hayi ugogo waqala ke manje wangabesaba right empilweni, wagula kwaze kwabe ngathi uselahlekelwe umqondo because besekhula khulile kona impela. Ngelinye ilanga ke kwafika umalume, watshela uma wathi wonke umuntu la akathatha izingane zakhe because ugogo besengekho right. Mina ke bekumina nobhuti bami ababili. Wafika ke uma wangithatha ngelinye ilanga saya naye edrobheni. Mesifika edrobheni ke uma ukhuluma nenye indoda. Bengabanakile bebekhuluma ukuthi le ndoda le ubaba wami kumele azongithatha. La engiqale khona ukunaka ithi when uma esethi mina kuzomela ngihambe nale ndoda le ngoba le ndoda le ubaba wami. Yonke avelane ngasikhihla ke isililo ngakhala ngathi mina soze angihambi nale ndoda ngibuyela nawe ma emuva. Lo baba ke ndini ethuba baba wami athi uyabona ingane yakhala ke manje nganjani ukuthi ubuyela naye emuva. Athi mama ungafuni ngigilela imhlola la usebenza khona bazi ukuthi wena uyondle yakhe ingane. Uzobona mina le ngane le ngizofike ngiyishiye edeskini lomphathi wakho ngikhozela idrama ongasoze wayibona. Hake lo baba kangena emotweni athi angene nami emotweni ngiqale ngikhale manje ngafuna ukungena emotweni. Athi lo baba ngiyena ngicela ukutshela ngize ngivulela isicapha bangijijele phakathi emotweni. Sihambe ke nalo baba sifike ke emzini wakhe eMontclair. Mina kahle kahle ngisukela nje eMtubatuba emakhaya. Sifike ke emzini wakhe eMontclair, mangabe sifike emzini wakhe eMontclair kukhona unkosikazi wakhe laphayana. Uhleli uqiphile nje uyiphuzela utshwala bakho yambona uyabugunxela uyabuthela utshwala. Ubaba ngishiye laphana ke phambi komnyango afika akhulume nonkosikazi wakhe ushuthi girlfriend kahle abashadile. Athi lo engihamba naye umntwana umntwanami obehlala le emakhaya manje uma wakho ufike wamqithiza la kumina ngizocela ukuthi uhlale naye. Isukuma ispeed isukuma inhlamvu lentombi igirlfriend yababa ithi ini kuphi khona akunangane yahlala la umina nezingane zakhe sihlala la akunangane ivezandlebe lizohlala la emzini wethu soze ukubone lokho angikuvumeli kuyomela uchuze ukuthi uchuza inomzimba omuhleke lentombazane ipakile uzomela uchuze ukuthi uchuza lokho ikhomba yona oruchuza lengane yakho ngoba mina akukho le ngiyakhona ngicela ungizwe kahle akukho le ngiyakhona le ngane le angiyifuni kulendlu. Ngimile ke mina ngijabhile laphayana ngoba phela vele bengafunanga ukuza la nakusekuthiwa ngifunakalike kayikhona khona la. Aqinisa isandla ke njengendoda ubaba ashaya umthetho wakhe athi lalela lana ke uMabusi girlfriend yakhe lalela lana ke Mabusi kusasa uzovuka ekseni uhambe uyobhalisa lengane esikoleni kumele uyitholele isikole lengane ina 6 years kumele ingene esikoleni ifunde. Uyangizwa kahle ukuthi ngithini ayithulele uMabusi wakhona nyiphi. Hake ngakusasa ekseni ubaba usesemsebenzini mina sengisele nalo Mabusi ke ngicela ukutshela uMabusi bekayiqiphela ilanga lonke eyiphuzela iwhisky. Ephuzela iwhisky yakhe nje eshayela utshwala uMabusi engenasikhathi engenandaba nami ukuthi ngidlile ngigezile ukwenzakaleni akazange wakhuluma ngisho negama elilodwa ngalo wakhe umlomo elikhuluma la kumina. Ngicela ukukutshela akabuye kubaba ntambama. Mekabuya kubaba afica uMabusi uqiphile uhleli lapha phansi. Uma ubaba kuphethe oplastic inyani impela uphethe amaflower uphethe utshwala bamabusi abuthandayo uphethe izinto nje zokuncenga igirlfriend yakhe uMabusi. Ake ubaba ahlale phansi noMabusi uMabusi usaqhiphile nje lapha etafuleni. Axolise kubaba ngiyaxolisa umuntu wami ukuthi ngifake kule situation kodwa ngiyakucela kumele ke ukuthi sibambisane because ingane ikhona into engizoyenza ngengane uma wayishiye lana uzofaka umsebenzi wami engcupheni uyazi ukuthi ngiseyikhundleni eziphezulu lapha emsebenzini mase bebona ukuthi angondli ingane lento izongimoshela. Ubaba usebenza enkampanini enkulu usebenza kahle uhamba moto yenkampani ebhalwe igama lenkampani unyanyavu lemoto ingqovundlovu yemoto bahlala emzini kaNokusha eMontclair umuzi weyigwili lehlala khona abelungu. Ngicela ukukutshela ayike uMabusi athi lalela lana uzongilalela kahle umuntu wami baby ngiyakuthanda kodwa lengane le angiyifuni la endlini yami. Ngicela ukuthi ngeweekend mangabe ungayi emsebenzini lengane le uyithathe uyise lo yisa khona ukuze sikwazi ukuqhubeka sihlale ngokuthula. Uthi wena usaba lo baby mama uthi uzokwenzela idrama emsebenzini uyayazi mina idrama engakwenzela yona empilweni yakho uthi ingakanani. Musa ngithanda baby uzothatha lengane le uyisuse la emehlweni yami ngoba angiyifuni.
ngomgqibelo ekuseni vele ubaba kanga emsebenzini angilayishe emotweni njengesaka lamazambane. Ngena wena, ngena la. Yabona yonke ingxabano nokudinwa kwabo bakukhiphela kumina. Ake siyahamba-ke manje, angazi nokuthi siyaphi nje. Ngisede inyembezi ngiyachiphiza. Yaze yabuhlungu into ukuthi ngahlukaniswa nogogo wami, umuntu engimaziyo from birth. Sengenzala nje, sengenziwe ibhola, ngiphonswaphonsiswe kwebhola. Ayike ngicela ukukutshela ukuthi sifike komunye umuzi. La kulo muzi sho ukuthi ika-anti wami, ikubo kasisi kababa, sho ukuthi ka-anti Phethipethi. Ayisifike ka-anti Phethi, uPethunia kodwa bambiza ngo-anti Phethipethi. Sifike ka-anti Pethunia, sengihlalisiwe-ke lapha etafuleni, bahleli lapho ubaba no-anti Pethunia baphuza itiye. Uyakhuluma kubaba, mntakama, ngivukelwe yinje endlini. Le ngane le mina uma wayo sahlukana, indaba zakhona zingaqondakala ukuthi ingane ayimithile eyami or ekabani bani, because nje ube matasatasi isise sibika yonke indawo. So manje uyayibona ingane ifana ncamashi nami, ufikile wayilahla la kumina. Manje ke umuntu wami lapha endlini akazwa makhambi. Ngizocela ukuthi ungigcinele yona ingane okwesikhashana, ngizoyondla nje idingo zengane zonke ngizoyiletha. Ngizobe sengenza iplan ukuthi ngiphuma kanjani kusona sonke lesimo, whether mhlawumbe ngiyabuyela emuva ngiyohlawula kumawayo, ngicela thatha ingane back, sivumelane ngesondlo sengane. Ngicela nje ukuthi ungigcinele yona for isikhashana. Ayi ku-anti Pethunia athi yena akanankinga, ingane uzoyigcina. Ayike sho ukuthi-ke mina ngikhulelele ka-anti Pethunia ngaze ngafunda u-standard 5. Shuthi ubani lo standard 5, ugrade 7. Sengu-standard 5-ke manje. Umine enklinayo lana, ngenza yonke into. Kunengane ka-anti Pethunia eno-30 years, i-influencer mfethu. Yo, ayingqilazile ngani vela ningibizi ngcofoza lapha kwikhompyutha yalo. Ithi Phumzile, lesitiye lami. Ngogijima nkosami ngilenza itiye, ingithethise sometimes, mhlawumbe nje ingithethise uthi hey wena ingitshele zikabhoqo, ingithume mhlawumbe kuphekiwe, ngipheke okunye ukudla, ithi yona ayifuni lo meni, ifuna ngiyiphekele okunye. Ngiyiphekele nkosi yami, ngiyiphakele. Ivelana ithi umthetho wakho wena ulaleli, why lokudla kukumbi kanje, why kutheste so? Ngisho ngibona mina ngidla health, lezi zinto lezi zami engithe landela ibhuku lami lokupheka ulilandele kahle. Yo, ngaze ngafika ngelinye ilanga senginamafufunyane, sengidiniwe ile ngane. Ivelani ngitshela sikoqala ubaba wakhe akakondli, uhlula ukukhokha u-35 wakho wesikole, u-35 wakho wesikole wadesiye ukhokhelwe yimina. Ingisho udla mahala le ekhaya, uhlala mahala nje. Into oyaziyo nje ukuhlala mahala, ucomplain nje uthi deqe, mase kuthuba kumele ngabe uyasikhokhela because siyakufida, siyakondla, siyakugeza. Akhuluma amagama abuhlungu u-influencer lokumina. Ngicela ukukutshela ukuthi bese kushubile-ke vele ingane za anti Phethipethi, u-anti ushusu sisikababa, u-anti wami seyitshengisa ukuthi hayi cha le ngane lezi azingifuni. U-anti Phethipethi angithathe angigudukise, angifake emotweni, angilayishe njengesaka lamazambane, angibuyisele kubaba. Afike lapha kubaba phambi komnyango, angangeni nje nokungena, athethe lapha intombi kababa nje ibhemela ugwayi, ithi soke sibona nginangane yangena la. U-anti Phethipethi-ke uPethunia athi lalela lana-ke ekhomba ubaba wami-ke uzokunikeza isitifiketi sale ngane le ukuthi ngihambe ngoyibhalisa e-orphanage, ihambe yohlala entandaneni, because mina ngisiya umqoqo wentandane. Oqala engane awuyondla uyenze lutho, yimondla le ngane. Ubaba kanqabe-ke athi shiya ingane yami uphuma uhambe. Hey, nangu-ke naye umfazi-ke kababa, i-girlfriend yababa uMabusi, uthi akunangane iyangena la. Ngicela ukutshela kubaba ngilayishe emotweni futhi njengesaka lamazambane. Hurry up, kuyahanjwa-ke manje. Akangikhulumisa ubaba, uyambona emotweni udiniwe, imoto i-driver rough. Nami sengisaba ngisho nokubuza ukuthi siyaphike manje, ngiyakhala-ke inyembezi ngiyachiphiza. Athi awuthule wena, ungibangela amabhadi ngalesibibithwane sakho. Ake mangabe sihamba-ke nobaba angise komunye ugogo, lo gogo nje uyigugele bakithi, uyihlalela yedwa lo gogo. Athi ngizohlala kulo gogo-ke. Hake bengenayo inkinga-ke nokuhlala kulo gogo, because lo gogo beka umuntu oquiet. Wafike nje wangikhombisa umbhede wami ukuthi naku lo zolala khona. Omunye umantrasana nje ukubona ukuthi lo ngathi kuney'mbungulu. Ayike ngicela ukukutshela ukuthi inkinga yami nalo gogo ukuthi isikole besikude.
esikoleni besingena 7:45 kodwa endlini bekumele ukuthi ngiphume mhlawumbe ngabo 5:30 or ngo-6 endlini, the way bekade kukude ngakhona. Iy'ngane beyigibela ukuya esikoleni kodwa mina-ke ngoba niyasibona isimo sami bengingenayo imali yokugibela, bekumele ukuthi ngihambe ngithwafuze ngo-5:30 or ngo-6 ukuze ngikwazi ukuthi ngikhave isikhathi sesikole. Uyabona ngidlula kogodo babey'gebengu, ngidlula kosikhotheni nje. It was not easy at all. Kwathi ekupheleni konyaka nje mengiqeda ukuphasa lo grade ngabuyela kababa, ngagibela ngabuyela kababa. Ngafike kababa ngakhala ngahayisa ngathi mina ngibuyeli kubeka leya gogo, angiyika leya gogo because kukude esikoleni ngizolinyazwa abantu. Amapharahleze engibuka nje engibuka nje ngisuse emlenzeni eyaphezulu, ngelinye ilanga ayongiplanela ngilimazi angenzakalisi. Hayi ke ubaba ngithathe futhi angilayishe emotweni. Ake sihambe nobaba-ke emotweni, afike angishiye komunye umuzi. Ayike angishiya komunye umuzi, omunye umfazi nje uPheli igama lakhe, uhlala nezingane zakhe, unezingane eziwu-5. Unezingane eziwu-5 uPheli, ukhulisa le ngane nje, kubhizi uyasebenza kumatasatasa. Mengifika la kaPheli, bengingadlalwa-ke la kaPheli, bekumele ngivuke ekuseni ngabo 3 ngipheke umphako kaPheli. uPheli uhlala nendoda yakhe-ke, ngipheka umphako kwaPheli nesikhaftini sendoda yakhe because bafuna ukuthi baphathe isikhaftini esifresh, ukudla okuphekwe ekuseni ngoba ukudla kwangayizolo kuyabola. Ake ngivuke ekuseni ngabo 3 ngibeka amanzi for wonke umuntu, ingane zakhe eziwu-5 nendoda kaPheli kanye nawo uPheli. Lezi ezincane kumele ngiyigeze ezoya esikoleni, ngize mina ngiqede kagcino ngihambe-ke ngesikoleni, sengiyawalka ngesikoleni. Cabanga-ke lana-ke esikoleni ukuthi ngifike-ke ngiyafunda-ke lesikoleni. Mengiqeda ukufunda ngiyabuya endlini, ngiyagijima endlini, ngiyoklina, ngiyopheka, ngiyokwenza yonke into, nginakekela iy'ngane. uPheli mebuye emsebenzini endoda yakhe kumele bafike sekuphekiwe, kuklini, kusikuni, iy'ngane igezelwe ukuthi sey'gezelwe ukuzolala. Ngicela ukukutshela-ke ukuthi ngelinye ilanga-ke nami ngagcina sengicikekile-ke, ngagoloza kuPheli. Ngambuza ngathi kodwa maMpheli, why mina ngoba zikhona iy'ngane zakho ey'cishe zisondele ku-age yami, why singawushare umsebenzi? Because senga-grade 10 manje ngilungiselela ukubhala, angikwazi ukufunda kahle because nginomsebenzi omningi ngimele ngiyenzele endlini. Bengismart-ke mina esikoleni. Ngicela ukukutshela kumaMpheli kwathi lalela la ntombazane Ndini, ukuthi mina ngiyakuvumela esikoleni ubuyisisebenzi le ekhaya. Udelela umusa wami, ngikunikeza isandla usufuna ingalo. Wena umsebenzi wakho ukuthi usebenze le ekhaya, enza lento ozele ngayo. Ubaba wakho lento engimholela yona. What? Ubaba vele bekafika njalo ekupheleni kenyanga, afika xoxa noSisipheli, uSisipheli amnikeza imali. Mase mina ngimphelezela ubaba njalo, ngimtshela ukuthi umsebenzi muningi la, ubaba athi hlala sebenza ntombazane, vele intombazane iyasebenza mase ukuba ivila. Akukho lesingaya khona, hlala la ubekezelela isimo sakhona. The following day mengifika esikoleni after uPheli engitshela ukuthi mina ngiyasebenza kuloya muzi, ngicela ukukutshela kwathi ngelunch abantwana bephuma eklasini, ngasala mina ngasikhihla isililo. Umngane wami uyangibuza ukhalelani, ngimxoxeleke ukuthi uPheli uthi mina ngiyasebenza laphayana, njengoba ngigqilazwa kanje, njengoba hlezi ixoxeliso ngiyagqilazwa. Uthi ubaba le mali ahleze emnikeza yona imali yokuthi iholo lami, ukuthi mina ngiqashiwe laphayana, ngiqashiwe ngiyasebenza. Hayi, umngane wami imphathe kabuhlungu lento. Angitshela athi lalela lana-ke, ekhaya sinalutho kangako, sihlala nje kwi-RDP, yabona, hlala umina umane stepfather sami. Mase ukuthi laphayana i-RDP namakamera awu-2, mina nginekamero lami, umane stepfather bahlala kulelinye ikamero. Ungeze uzohlala nami ekhaya, uma wami ngeke nenkinga, ngizofike ngimchazele isimo. Ngicela ukukutshela ukuthi angihlala ngesikhathi esideke kamngani. Ngabuya-ke manje ngaya emzini kwamem ofundisa i-LO, sengizomchazela-ke i-life orientation. Ngizomchazela ukuthi mem into enzakalile-ke laphayana, bengihlala kamngane wami uMazanda, ngisho uyamazi, for isikhashana. Umem bekasazi isitori sami. Bengihlala laphayana kamazandi, ngafika
kwabamnandi. Kwathi njengoba kuyikwama holiday kole, uMazandi wathi asambeni niyovakashela emafamu, ucela sihambeni soyi-2 ngoba ngizosala la ngenzeni engekho. Ngamtshela ukuthi hey mngani, angifuni nami ukuthi ngigcine sengumthwalo yonke indawo nasemafamu, ngizosala lana. Uma wakho uthe kukhona la zongizamela khona itoho e-workshop, kwabanye abantu bokufika ngizobe ngidayisela bona, ngizobe ngihola u-250 njalo ngeviki. Ayike uMazandi-ke wahamba waye emakhaya. Mengisala-ke ngithe ngithi ngiyaphuma ngiye emsebenzini la uMakaMazandi engitholele khona umsebenzi. U-stepfather saMazandi sho ukuthi isoka lamakamazandi lavelane langipansa. uMakaMazandi ubesemnyango esensimini engadini enza ingadi yakhe, lavelane isoka lamakamazandi langipansa. So manje angeke ngisakwazi mina ukubuyela laphayana. Ngiyacela bandla memo we-LO, ngicela ukuthi ungihlalise. Umeme we-LO athi kumina, yazi ukuthini Nkosi yami, ngiyazwelana nawe, ngiyazwelana naloko odlula kukona, koda angeke ngikwazi ukuhlalisa mntanami because ngingamhlalisa umntwana obekwi-situation enjengeyakho before. Kwatholakala ukuthi ngigcina sengiseyinkingeni ukuthi mina ngihlala nomntwana ngokungekho emthethweni. Into engakuzama ngayo, ukhona umuzi engakuzama ngawo ungahlali umuntu. Mhlawumbe ungahlala lapho ngizokuthengela igrocery, ngikulethele ukudla ukwazi ukuthi udle uvuke esikoleni. U-episode 2 uyalandela. Okwamanje sicela nje usifollowishe on our YouTube channel and stay tuned. Siyanithanda kakhulu.